Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none turi tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio kuri mikoro ndi Bosco in Region Info tujye kureba rero amwe makuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu. General Pacifique Masunzu yazamuye mu ntera abashyigikiye uruhande rw'umutwe wa 13 ntago babyumva neza na kandi muri amakuru ndasikugira ko Wazalendo bakoze impinduka muri teritwari rucarumvikana imirwano imo irasatira agace ka Rucuru centre. Ni mu gihe kandi bitero byagabwe mu mujyi wa Goma bisobanurwa neza ko bishoboka ko ashobora kuba atari drone yabikoze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziracyagaragaza yuko zishishikajwe no kuba amasezerano zatangije cyangwa se zashyizeho yakubahirizwa. Ni mu gihe kugeza kuri ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gusaba umuryango umwe w'ibihugu by'i Burayi guhagarika inkunga zose ugenera guverinoma y'u Rwanda. U Rwanda kandi rukaba rwagaragaje ko nanone rudatewe impungenge no kuba inkunga itangwa n'umuryango w'ibihugu by'i Burayi ku ngabo z'u Rwanda yahagarikwa cyangwa se kuba yashyirwaho akadomo, kubera ko ruvuga ko hatangwa miliyoni 20 z'amayero kandi ngo ruzikuba inshuro 10 mu byo rushora muri ibyo bikorwa byo kohereza ingabo z'u Rwanda mu butumwa bw'amahoro muri Mozambique by'ubwereko Cabo Delgado. Ibyo byose rero tukaba tugiye kuba twabiva imuzi n'imuzingo turebe uko byifashe, ndetse tugufite n'ari makuru agiye atandukanye aza kugenda mu by'ukuri akugezwaho aho uri mu bice bigiye bitandukanye. Ari no mpamvu nsuhuza cyane abantu baherereye mu bihugu birimo u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye, Rwanda, Uganda, tutibagiwe abari Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Zambia, Zimbabwe ndetse n'ahandi bice bigiye bitandukanye. Mudahwema kutugaragariza urukundo ndetse no kuba mudukurikirana. Ibitekerezo byanyu cyangwa se inyunganizi turaza kubyakira muri komenti, atari byo twikomereze n'imitima. Ubundi rero reka twimata ture tudondosha tudatinze mu magambo turebe iby'aya makuru yongeye kuba yajya ahagaragara. Turahera rero ku bimwe mu biri kuvugwa ku bijyanye n'urugamba bice bigiye bitandukanye, ndetse turebe n'ibyo leta ya Kinshasa yongeye gushyira ku mutwe wa 23 bivuga ko izi nyeshyamba zongeye gutangiza ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu duce tugiye dutandukanye. Rucuru haravugwa imirwano, abarwanyi wa Wazalendo ngo bafashe shoferu ya Busanza, aho iyi shoferi yarurutse koherezwamo abarwanyi mu bice birimo Mugogo, Kitagoma ndetse no bita Karambi. Bivuga ko ngo bari boherejwe hari harimo n'ingabo z'u Rwanda rero ngo kuko uruhande rwatangaje amakuru bivuga abarongo baje guhunga berekeza Rucuru centre nyuma yo kuvanwa muri bice bya Mugongo, Kitagoma ndetse no bita Karambi, nyuma yo kwabaye imirwano hagati ya Wazalendo na M23. Ruvuga ngo niryo tsinda ry'ingabo nyine z'inyeshyamba ryari muri ibi bice nk'uko amakuru turuka muri bice bivuga ngo aba rero bakaba bahunze basesekara Rucuru centre, ubu akaba ariho bakambitse. Kinshasa iravuga ko hari ibimenyetso simusiga bigaragaza guteza imvuru muri ho Katanga, ngo ibimenyetso kandi bishobora kuba bifitanye isano n'inyeshyamba zo mutwe wa 23. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa 14 yatangaje ko hari ibimenyetso by'ibanze byerekana ko umuntu yaho Katanga ashobora kuba hari gutegurwa igerageza ryo guteza imvururu cyangwa kwigomeka ku butegetsi, kandi ko bishobora kuba bifitanye isano n'umutwe wa 23 barizwa mu ry'uruzi rwa Kongo ukora cyane mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu. Nk'uko byatangajwe n'abayobozi ba Kinshasa, inzego z'umutekano zatangiye kubona amakuru yerekana ko hari abantu cyangwa amatsinda ashobora kuba ari gutegura ibikorwa byo guhungabanya umutekano muri iyo ntara iri mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo. Ibyo Kinshasa ivuga ku mutwe wa Bakata Katanga. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko ayo makuru ashobora no kuba afitanye isano n'umutwe witwaje intwaro wa Bakata Katanga. Uyu mutwe umaze igihe ukorera muri aka karere kandi uzwiho guharanira ko Katanga yakwigenga ikitandukanya n'igihugu cya Kongo. Bakata Katanga ni umutwe umaze imyaka myinshi uvugaho ibikorwa by'ubwigomeke cyane cyane mu ntara zo mu majyepfo y'igihugu, aho ugaragaza ibimenyetso n'ibitekerezo byo gusubizaho Katanga nk'igihugu kigenga nk'uko byigeze kugeragezwa mu myaka y'igihumbi 1960. Abayobozi ba Kongo
bavuga ko hari amakuru yerekana ko hari abantu bashobora kuba bari guhuza ibikorwa by'uyu mutwe n'indi mitwe irimo AFC M23 nubwo iperereza rikiri gukorwa kugira ngo hamenyekane ukuri kwabyo. Impamvu Katanga ifatwa nk'ingenzi. Intara Katanga ifatwa nk'akarere k'ingenzi cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera impamvu zitandukanye. Ni imwe mu ntara zikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro cyane cyane umuringa, kopa ndetse na cobalt bikorwa cyane ku isoko, bikundwa cyane kandi binakenewe ku isoko mpuzamahanga. Ikindi nuko iyi ntara ihana imbibi na Zambia bikayigira ahantu h'ingenzi mu bijyanye n'ubucuruzi n'umutekano w'akarere. Niyo mpamvu leta ya Kongo ivuga ko igerageza iryo ari ryo ryose ryo guhungabanya umutekano muri Katanga ryafatwa nk'ikibazo gikomeye ku gihugu cyose. Iperereza rirakomeje rero. Inzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangaje ko iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane neza niba koko hari ihuriro riri hagati y'imitwe ikorera mu burasirazuba bw'igihugu nka AFC M23 n'imitwe yo mu majyepfo nka Bakata Katanga. Guverinoma ya Kongo ivuga ko igamije kumenya neza abari inyuma y'ibikorwa, uburyo byateguwe naho bishobora kugera kugira ngo hafatwe ingamba zikwiye zo kurinda umutekano w'igihugu. Abategetsi ba Kinshasa bavuga ko bazakomeza gukurikirana iki kibazo mu mizi mu gihe igihugu gihanganye n'ibibazo by'umutekano muke mu bice bitandukanye cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kivu y'Amajyepfo haravugwa iki? Reka turebe ibiri guturukayo. Amakuru rero atugeraho aravuga yuko Sud Kivu hari ubwoba bwinshi cyane, aho ubwera kuri wa gatanu tariki 13 Werurwe ubwoba bwari bwose ndetse n'ihungabana byagaragaye cyane mu baturage batuye mu mudugudu ndetse no ku kibanza cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cya Lomera giherereye muri Ruhihi muri teritwari ya Kabare mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu baturage batuye avuga ko mu gitondo ibintu byari byifashe neza, abantu bari mu mirimo yabo isanzwe cyane cyane abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo bwa gakondo, ariko ibintu byahindutse mu buryo butunguranye ahagana saa 4 z'amanywa, aho itsinda rinini ry'abantu rigizwe cyane cyane n'abagize ihuriro ry'inyeshyamba za M23 rifatanyije n'ingabo zishinzwe gufasha uyu mutwe ndetse n'umutwe wa AFC n'ubundi muri rusange ryageze muri ako gace k'ubucukuzi bwa Rumera, ndetse ngo bazenguruka acukurwa amabuye. Nk'uko abaturage babivuga ngo iryo tsinda ryabanje kuzenguruka aho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorerwa, risura ibice bitandukanye by'aho abaturage bakorera. Nyuma yo gusura aho hantu, abo bayobozi berekeje mu gace kegereye aho ubucukuzi bukorerwa aho abaturage benshi batuye. Nyuma y'urwo ruzinduko hatanzwe ubutumwa bwagejejwe ku baturage bwahise butera impungenge n'akaduruvayo mu batuye muri ako gace, ubutumwa bwo guhagarika ibikorwa ndetse no kwimuka. Nk'uko amakuru atandukanye abitangaza, mu butumwa bwatanzwe n'iryo tsinda abaturage bafatwa nk'abasangwabutaka basabwe guhagarika ibikorwa byose by'ubucuruzi no kwimuka mu kigo cyitwa Chamapenzi kiri nko mu birometero 3 uvuye aho ubucukuzi bwa Rumera bukorerwa. Ku rundi ruhande, abaturage bafatwa nk'abatari abasangwabutaka basabwe kuva muri ako gace burundu bagasubira mu turere mu midugudu bakomokamo. Iri tegeko ryatumye abaturage benshi bagwa mu rujijo no mu bwoba kuko ritunguranye kandi rifite ingaruka zikomeye ku mibereho yabo ya buri munsi. Abaturage bari bizeye ko hagiye gufungurwa ubucukuzi. Abaturage bavuga ko mbere y'uko gutangaza ubutumwa bwo kwimuka bari bafite icyizere cy'uko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bugiye kongera gufungurwa ku mugaragaro. Ibi byaturukaga ku magambo yaraherutse gutangazwa na guverineri washyizweho n'ihuriro rya AFC M23 wavuze ko ubucukuzi bwa Rumera bushobora kongera gukorwa mu buryo bwa gakondo bigatuma abaturage bongera kubona akazi. Ariko aho kumva iyo nkuru bari bategereje, abaturage bavuga ko batunguwe no kumva ubutumwa basaba kwimuka cyangwa gusubira aho bakomoka. Burakari n'impungenge mu baturage. Ibi byatumye abaturage benshi bagaragaza kutabyumva kimwe ndetse no kurakara kuko ubuzima bwabo bwinshi bushingiye ku mirimo bakora muri aka gace k'ubucukuzi. Bamwe muri bo bagize bati, niba badukuye hano tuzabaho dute, tuzarya iki? Ibibazo bigaragaza impungenge zikomeye ku mibereho y'abaturage cyane cyane abishigikiriza ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ubucuruzi bujyanye nabwo. Akarere gakomeje kuba mu mutekano muke. Ibi bibaye mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kuba ibibazo by'umutekano muke, aho imitwe yitwaje intwaro itandukanye ikomeje kugenzura ibice bimwe na bimwe by'icyo gihugu. Abaturage ba Rumera n'inkengero zaho bakomeje kuba mu bwoba n'ihungabana, aho bataramenya neza niba bazasigaraho bari cyangwa niba bagomba kwimuka vuba.
ndetse no ku buzima bwabo buzagenda mu minsi iri imbere. Ibyo rero bakaba bakomeje kugenda babyibazaho bavuga bati se bizagenda bite. Abo rero akaba ari abaturage mu by'ukuri bagiye bavuga bati ibintu ntabwo byoroshye habe na gato. Dukomeje rero n'aya makuru ndetse n'ibikomeje kutugeraho, reka tunyarukire rero ku byavuzwe cyangwa se ku byatangajwe ku makuru yavugwaga ku ngabo z'u Rwanda. Hari icyo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yaje gusubiza kuri ibi ngibi nk'uko bikomeza kugenda bivugwa cyangwa se ku byari byakomeje kugenda bivugwa. Nta kindi ni ibijyanye rero na Yolande Macron. Mu by'ukuri yasubije rero ku byavugwaga niba u Rwanda nyine rwaba ruragira icyuho ku kuba inkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi yahagarikwa. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yatangaje ko inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yagenewe ingabo z'u Rwanda binyuze mu kigega cy'Iburayi gishinzwe gushyigikira ibikorwa by'amahoro yose yamaze gukoreshwa, kandi ko ikiguzi ubu butumwa butwara guverinoma y'u Rwanda gikubye inshuro nibura 10 amafaranga atangwa n'uyu muryango. Macron yavuze ko usibye amafaranga menshi u Rwanda rushora mu butumwa bwo kurwanya ibyibe muri Cabo Delgado, hiyongeraho no kwitanga kudasanzwe kw'abasirikare basiga ubuzima. Ibi yabitangaje ubwo yasubizaga inkuru igaragaza ko amasezerano y'inkunga itangwa n'umuryango umwe w'Uburayi igenerwa ingabo z'u Rwanda ziri mu ntara ya Cabo Delgado izarangirana na Gicurasi 2026 nk'uko inkuru yagaragaye mu gitangazamakuru Bloomberg, akaba ari n'inkuru twatangaje. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yatangaje ko inkunga ya miliyoni 20 rwose nta kivuze. Macron yavuze ko usibye amafaranga menshi u Rwanda rushora mu butumwa bwo kurwanya ibyihebe, hari n'abatakaza rero ubuzima. Yabitangaje ubwo yasubizaga kuri iyi nkuru yatambukijwe na Bloomberg igaragaza ko amasezerano y'inkunga y'amafaranga atangwa n'umuryango umwe w'Uburayi igenerwa ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique izarangirana na Gicurasi 2026. Iyi nkunga ya miliyoni 20 z'amayero yemejwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize umuryango umwe w'Uburayi ubwo bahuriraga mu nama i Buruseli mu Bubiligi ku itariki 18 Ugushyingo 2024. Yaje ikurikiye indi ya miliyoni 20 z'amayero yemerewe ingabo z'u Rwanda mu Ukuboza 2022 nyuma y'umwaka n'amezi 5 zitangiye ubutumwa bw'amahoro. Ihagarikwa ry'amasezerano rije nyuma y'itangazo ry'ibihano Amerika yafatiye RDF ryashyizwe hanze ku itariki 2 Werurwe 2026 rishinja u Rwanda ubufatanye n'umutwe wa M23, ibintu rwamaganye kuva kera. Umuvugizi w'umuryango umwe w'Uburayi yavuze ko gahunda z'ubufasha zashyizweho mu 2022-2024 zizarangira muri Gicurasi 2026. Umuryango umwe w'Uburayi buzi iby'ibihano Amerika iherutse gutangaza ku ngabo z'u Rwanda n'abayobozi babo bakuru bane. Ati turimo gusuzuma icyo bivuze n'ingaruka z'ingamba za Amerika. Bloomberg yatangaje ko nta gahunda ihari yo gukomeza gutanga iyo nkunga. Yolande Macron yavuze ko kuba u Rwanda rwakomeza kohereza ingabo zarwo mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri Mozambique mu gihe byaba bikenewe koko bitazaterwa n'inkunga ihagije kandi ibiteganyirijwe. Ati ingabo z'u Rwanda zagiye muri Cabo Delgado mu 2021 zibisabwe na leta ya Mozambique kugira ngo zifashe igihugu cy'ikivandimwe. Amafaranga ntabwo yari yo ya mbere. Umusaruro w'iki gikorwa uragaragara. Abasivile basuye mu ngo zabo, abana basubiye ku ishuri, ubucuruzi bwongeye gufungura, ishoramari rikomeye ry'abanyamahanga ryakomeje gukorwa. Yolande yagaragaje ko akazi kakozwe na RDF mu guhashya ibyihebe muri Cabo Delgado kagiriye umumaro abaturage b'iki gihugu ndetse na kampanyi zahashoye imari mu bijyanye na gaze. Agaragaza ko gushyigikira ibikorwa nk'ibi atari ubuntu bwaba buri kugirirwa u Rwanda. Cabo Delgado ni intara ikungahaye cyane muri gaze nyinshi. Total Energy niyo iyoboye umushinga wo gucukura no kohereza mu mahanga gaze ifite agaciro ka miliyari 20 z'amadolari y'Amerika. Uyu ni wo mushinga banki yo muri Amerika ya Export Import Bank yashoyemo miliyari 4.7 z'amadolari. Umushakashatsi mukuru mu kigo Foundation for Defense of Democracies
giherereye i Washington, Daniel Swift yavuze ko Amerika ishobora kuba idashaka ko ibihano byayo kuri RDF bibangamira cyane ibikorwa byayo muri Mozambique. Ati nta muntu n'umwe wifuza ibikorwa byabo muri kariya gace gakungahaye kuri gaze karimo imwe mu mishinga ikomeye y'ishoramari rya Amerika bigirwaho n'ingaruka mbi. LNG ifite abantu benshi bayihanze amaso ubu. Mu butumwa bwe Yolande yasoje avuga ko mu gihe ubuyobozi bwa RDF bwabona ko imirimo ikorwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda Cabo Delgado idashimwa, byaba bikwiriye gusaba leta guhagarika ayo masezerano n'impande zombi yo kurwanya iterabwoba, ingabo zikavayo, dore ko ingabo z'u Rwanda zivuga ko ziriyo kubwo kuba ziri gukorana cyangwa se zifatanya na Mozambique. Mu yandi makuru nanone dukomeza, reka twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari guturukayo ni icyemezo cyo kwambura buri mishiki inshingano no kumwirukana muri Wazalendo. Ibi byatewe n'iki? Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho twerekeje. Ni icyemezo nimero 002 CNVDP waza CNDS cyo ku itariki 12 Werurwe kijyanye no kwamagana kwambura inshingano no kwirukana bwana buri mishiki mu ihuriro ry'igihugu ry'abakorerabushake mu kurengera igihugu Wazalendo, hashingiwe ku itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku ngingo yaryo 63, hashingiwe ku muhamagaro wa Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bati wo gushishikariza abaturage kurengera igihugu ku bushake mu guhangana n'igitero cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ikorwa n'u Rwanda n'abarufasha, hashingiye ku nyandiko yemeza itorwa ry'abayobozi bagize ubuyobozi bukuru bw'ihuriro Wazalendo. Aho bwana buri mishiki yari yaratorewe kuba perezida w'inama y'abajyanama, ariko akaba yarakoresheje uwo mwanya nabi mu nyungu ze bwite zitazwi neza kandi zinyuranye n'indangagaciro z'urugamba rwo kurengera igihugu n'imyemerere y'ihuriro Wazalendo, bishingiye kandi ku magambo akakaye kandi ashobora guteza ikibazo yavugiye hanze y'inzego z'umuryango mu buryo bwishe kandi atabanje kugisha inama y'abajyanama cyangwa ubuyobozi bukuru bw'ihuriro, aribwo ubuyobozi bwonyine bufite ububasha bwo kuyobora no gufasha ibyemezo bya buri munsi by'iri huriro. By'umwihariko ayo magambo yayatangaje ku itariki 10 Werurwe kuri televiziyo TV5 Monde, aho yavuze amagambo akurikira: twiteguye kandi twishyize hamwe duhereye muri parike y'igihugu ya Virunga kugira ngo twongere gufata umujyi wa Goma. Muri iki gihe kandi kuvuga turi muri Nyiragongo ku birometero bike uvuye mu mujyi, niyo mpamvu hariho ibyo bitero by'amasasu n'ibisasu. Ubuyobozi bw'iri huriro buvuga ko ayo magambo atarajyanye n'igihe, atatekerejweho bihagije kandi arimo amakuru atariyo ashobora gushyira mu kaga ibikorwa by'iri huriro. Nyuma yo gusuzuma itumanaho n'imvugo zitandukanye za bwana buri mishiki, ubuyobozi bwavuze ko agaragaza urujijo ku myanya yiyitirira, kuko rimwe yiyitirira perezida wa Wazalendo ubundi akiyitira umuvugizi cyangwa umuhuzabikorwa wabo, nyamara atari ko biteganywa n'amategeko agenga iri huriro. Inama y'abajyanama n'urwego rutanga inama gusa, rutafata ibyemezo bya nyuma kandi rutamerewe kuvugurura iri huriro mu izina ryarwo, nubwo yari yagiriwe inama kenshi n'abayobozi b'ihuriro ngo yakomeje gutsimbara ku myitwarire ye atagaragaza impamvu nyazo ituma akomeza kuyitsimbararaho. Icyemezo rero ubu, nyuma yo kuganira no kubyemeranya hagati y'inama y'abajyanama n'umuyobozi bukuru bw'iri huriro Wazalendo ndetse no gukurikirana ibitekerezo byatangiwe mu nama rusange y'ihuriro mu rwego rwo kurinda ko imyitwarire y'umuntu umwe yangiza isura n'icyubahiro cy'urugamba rwo kurengera igihugu, hafashwe ibyemezo bikurikira. Ingingo ya mbere, bwana buri mishiki yambuye inshingano ze zo kuba perezida w'inama y'abajyanama mu ihuriro ry'igihugu ry'abakorerabushake mu kurengera igihugu Wazalendo. Icya kabiri, byongeye kandi yirukanwe burundu muri iri huriro kubera imyitwarire n'ibitekerezo bifatwa nk'ibinyuranye n'indangagaciro zaryo kandi bishobora guteza ikibazo mu gihugu cyangwa mu gihe kizaza. Igihugu ngo gifatwa nk'ikera kandi kigomba kurindwa. Kubera impamvu ntabwo yemerewe kongera kuvugira cyangwa guhagararira ihuriro Wazalendo haba imbere mu gihugu cyangwa mu ruhando mpuzamahanga. Icya gatatu, mu gihe hategerejwe undi uzatorwa uwo mwanya, imirimo ishinzwe izajya ikorwa by'agateganyo na bwana Jacques Katuranya niwe rero ugiye kujya akora imirimo. Ikindi, ibyemezo byose byari byafashwe mbere bitandukanye nk'ibi biteshejwe agaciro kandi icyemezo gitangira gukurikizwa ako kanya nyuma yo gushyirwaho umukono. Ibi rero bikaba byarakorewe Kinshasa tariki 13 Werurwe na 26 ku bw'ihuriro CNVDP Wazalendo, wo bita Professeur Dr Dadi Salehe Lambangi,
umuhuzabikorwa mukuru muri iri huriro niwe washyize hanze rero iki cyemezo, yemeza nyine ko ari ibyemezo kandi bigomba guhita bikurikizwa, ngira ngo murimo murabyumva rero. Reka dukubitire no kuri Pacifique Masunzu, amakuru ari kutugera avuga ko uyu mugabo yamaze kuzamurwa mu ntera rero, rwose ahabwa inshingano zikomeye cyane. Ni General Masunzu yamaze kuzamurwa mu ntera aho yagizwe umuyobozi mukuru wungirije mu butabazi bwa FARDC, dukurikije amakuru ari gutangwa, aho mu by'ukuri rero bamwe batabyumva neza bavuga ko ngo kwaba ari ukureshya abo mu bwoko bw'abanyamurenge, dore ko uyu mugabo ari haturuka, ariko ibi ngibi FARDC cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu bukaba bwavuze ko bubikoze mu rwego rwo kumuha inshingano nk'ibisanzwe, dore ko na mbere hose nyine yari yagiye azamurwa kandi bitigeze bishingira kuri ibyo. Ubu rero akaba yamaze gutangaza ko hakaba hamaze gutangazwa ko uyu mugabo nyine yaba yamaze kuzamurwa mu ntera, ahabwa izindi nshingano. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, turasubira mu masaha ari imbere tureba n'ibindi biba bigezweho.